icyumweru cyiza cyane kuri mwese. Ikinyamakuru Marca mu gihugu cya Espagne cyatubwira ko Messi yabagejeje i Lisbon nyuma ko Barcelona itsinze ikipe ya Napoli ibitego 3-1. Clemar Engerero Suarez ndetse na Lionel Messi batsinze ikipe ya Barcelona, mu gihe kandi Lorenzo Insigne watsinze ikipe ya Napoli. Ikinyamakuru Marca kikaba cyagarutse kuri Lionel Messi kivuga ko yakoze akazi nka kapiteni kuri uyu mugoroba nubwo bagiye bamukubita makuba mukubita amaguru. Akavuze ko rero ikipe ya Napoli yagerageje gukina neza cyane, mu gihe Barcelona ikinyamakuru kivuga ko igomba kuzamura urwego rwayo nigera mu gihugu cya Portugal. Ikinyamakuru Sport cyo cyatubwira ko kwikesetiye n'ikipe bamaze kwikarifiya. Messi yari agatangaza kuri uyu mugoroba. Ikipe ya Barcelona ikinyamakuru kibwira ko isigaje match 3 igatwara Champions League, hanyuma iyi Champions League kikanatwibutsa ko baheruka kwitwara mu mwaka 2015. Mundo Deportivo yo iratubwira ko Messi yabagejeje i Lisbon. Kivuga ko Barcelona yakinye match nziza cyane idasanzwe bakina n'ikipe ya Napoli. Mu by'ukuri bakaba rero bageze mu kintu kimwe cya kane kirangiza bafite ku munsi wo kuwa gatanu gura n'ikipe ya Bayern Munich. Bitandukanye n'ibi binyamakuru, AC yo iratubwira amakosa ya Zinedine Zidane yakoze kuri match ya Manchester City. Ikinyamakuru cyatubwira ko Zidane atakagombye kuba yarabanjijemo Eden Hazard kuko atarameze neza cyane. Ikinyamakuru kikatubwira ko yakagombye kuba yarashyizemo Vinicius kugira ngo asimbuze ashyiramo Jovic. Iki kinyamakuru kikatubwira ko batabashije gukontorora presiyo cyangwa se pressing bashyirwagaho n'ikipe ya Manchester City, ari nabyo byatumye Rafael Varane akora amakosa, kuko Zidane yakagombye kuba yarashyizemo Fede Valverde hakiri kare kuko yaje kumushyiramo ku minota 43. Yagombye kuba yamushyizemo kare, hanyuma ngagakoresha imbaraga nyinshi cyane muri mediane bikagabanya City gutera presiyo. Mu gihugu cy'Ubutaliyani nta kindi kiri kwavugwa ni Pirlo amaze gufata ikipe ya Juventus ndetse n'irukanwa rya Maurizio Sarri. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kikatubwira ati rero Pirlo yaje mu by'ukuri mu ikipe ya Juventus. Tutto Sport nayo ikabigaruka itubwira ati binyuze muri Sarri Juve ikaba yamaze gufata Pirlo. Ikinyamakuru kitubwira ko Pirlo nta n'ukwezi yaramaze ari umutoza watangiye imyaka 23 akaba hawe ikipe nkuru ya Juventus. Iki kinyamakuru kikatubwira ko Juve kwirukana Maurizio Sarri biri butume Juve yishyura miliyoni 20,300 by'amayero iri bwishyure Maurizio Sarri nyuma yo kwimwirukanya. Affaire suivre. Ikinyamakuru Daily Star kikaba cyagarutse ku ikipe ya Chelsea yatsinzwe ibitego 4-1 n'ikipe ya Bayern Munich. Robert Lewandowski atsinda ibitego 2, Perisic ndetse na Corentin Tolisso, mu gihe kwanda bw'ikipe ya Chelsea bakaba batsindiwe na Tammy Abraham aggregate 7-1. Chelsea rero ikaba yamaze gusezererwa. Ikinyamakuru Daily Star cyo kiratubwira ko ikipe ya Arsenal ishobora kuba igiye gutakaza Alexandre Lacazette ajya mu ikipe ya Atletico Madrid kuri miliyoni 30 z'amapawundi. Aya mafaranga akaba yazabafasha kongera amasezerano ya Pierre-Emerick Aubameyang, kuko Arsenal amasezerano zaha Aubameyang bizayitwara mu gihe cy'imyaka 3 miliyoni 39. Rero iramutse ibonye 30 zuye kuri Alexandre Lacazette zizabafasha gukuvura icyo cyuho. Affaire suivre. Ikinyamakuru Daily Star cyagarutse ku magambo ya Pep Guardiola yavuze ati niyo ntatwara Champions League mu ikipe ya Manchester City, legacy yanjye nzayisiga hangaha. Ibyo byo ndemeranya nawe 100% muze. Ibikombe 8 muri 13 biheruka yitabiriye yarabitwaye. Atwara shampiyona y'Abongereza n'amanota 100, atwara ibikombe umwaka ushize byose bikinirwa ku butaka bw'Ubwongereza arakubura back to back for the first time in history mu ikipe ya Manchester City. Atwara Premier League ndavuga sha uburyohe uyu mugabo yatanze ku bafana ba Man City ntacyo twagushinsha muze, kora ibintu byawe tuje. Ikinyamakuru Daily Star kandi cyagarutse ku magambo ya Ole Gunnar Solskjaer akavuze ko gutwara igikombe na Manchester United ari umutoza, inzozi ze zaba zikabije zizaba zibaye impamo. Ikinyamakuru The Sun kikunga mu magambo ya Ole Gunnar Solskjaer gutwara Europa League azaba ari wo munsi mwiza nk'umurutirindi yose yabayeho muri kariyeri umupira w'amaguru. Mu gihe ariko abandi bagaruka ati wibuke cya gitego cyawe kubita Bayern Munich kuyibabaza muri 99 mutwara treble. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku magambo ya Frank Lampard. Lampard akaba yamaze gutangaza abafana b'ikipe ya Chelsea ati tuvuyemo ntacyo dutsinzwe na Bayern Munich 7-2 ariko ndacyari ku isoko turacyubaka ikipe ya Chelsea. Umugabo mwitegura umwaka utaha. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba cyagarutse kuri Jurgen Klopp akaba ashaka David Brooks. Uyu nguyu ni umusore ukina ikipe ya Bournemouth hagati mu kibuga kuri miliyoni 30 z'amapawundi niyo yamuterura mu ikipe ya Bournemouth kamutwara, mu gihe Jurgen Klopp rero yifuza ko David Brooks yajya kumusimburira Adam Lallana wamaze gusohoka muri ikipe amaze kujya mu ikipe ya Brighton Hove Albion. The Telegraph kandi iragaruka ku ikipe ya Manchester City ndetse na Pep Guardiola. Guardiola amaze kubwira abasore be ati tugiye hariya gutwara nk'igikombe cy'isi cy'amaklub, mugende mu mutwe mwumva ko tugiye gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub, match 3 turatwara igikombe. Akaba rero ari kubashyiramo morale nyinshi cyane. Pep Guardiola yubaka ikipe kabisa yiha morale.
The Sun kandi ikaba igaruka kuri Sergio Kun Aguero akaba akiri Barcelona akaba azasanga abandi i Lisbon ariko ashobora kutazakina match ya kimwe cya kane kirangiza niba komeza akaba yakina kimwe cya kabiri kirangiza niyo target. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse kuri Nicolas Otamendi akaba uyu nguyu ashobora gusohoka mu ikipe ya Manchester City muri isama arashakishwa cyane ikipe ya Napoli na Valence. Man City nibura iramushakamo miliyoni 8 z'amapound. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse ku magambo ya Kyle Walker akamaze gutangaza ati nta mahirwe twigeze tugira nk'aya ngaya mu buzima. We aravuga ko Man City ifite chance ni nkaho ari chance ya nyuma yo kuba yatwara Champions League ifunguye gutya. Ikimakuru The Sun kandi cyatubwira ko Maitland-Niles nubwo yashyizwe ku rutonde rw'abashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal uyu nguyu ngo bishobora kurangira agumye mu ikipe ya Arsenal kiretse habonetse ikipe itanga miliyoni 30 z'amapound. Tottenham, Fulham, Palace na West Ham zikaziri kumushaka. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse ku muzamu Emiliano Damian Martinez. Uyu ni umuzamu wa kabiri w'ikipe ya Arsenal nyuma yo kwifasha agatwara FA Cup. Uyu muzamu yamaze kwiyumva nk'umuzamu ukomeye akaba yamaze kubwira Mikel Arteta yuko adashaka kuba umuzamu wa kabiri akaba ngashaka kuba umuzamu wa mbere bitaba ibyo bagashakaho ajya gukina. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse kuri rutayizamu w'umunyanorvege w'ikipe ya Bournemouth akaba yitwa Joshua King. Uyu nguyu akari gushakishwa cyane n'amakipe y'i Roma, Lazio Roma na AS Roma ariko wenga arifuza kuguma muri Premier League. Newcastle, Everton, Brighton zose zikaba ziri kumushaka. Ikipe ya Bournemouth ikaba imushaka miliyoni 25 z'amapound ariko icyatunguye abantu nuko Paris Saint-Germain iri kumushaka. Ikimakuru The Sun kandi cyagarutse ku mutoza wa AS Bournemouth witwa Jadon Tandro akaba yamaze gusinya imyaka 3 mu by'ukuri akaba avuga ko rero agomba gukonvenka abakinnyi mu by'ukuri ntago bimworoheye gusimbura Eddie Howe. Ikimakuru The Sun cyagarutse kuri Dean Henderson. Deal uyu musore ntago yoroshye. Manchester United ikaba ishaka kumushimisha ikamwongera amasezerano ikamugumana ikaba bimushyasiye kuri security yuko imufite igiye kumushyira ku 100 by'amapound ku cyumweru. Uyu mupeti yabwiye Man United ati mwanyongera amafaranga za miliyari n'ibiki byaribyo byose guys ntari uwa mbere hano munde ku mwaka utaha nshaka ikipe njya gukinamo ngomba kuba uwa mbere jewe. Man United ihitibwira ikipe ya Sheffield ati guys turamwongeza 100 by'amapound ku cyumweru murayamuhemba. Sheffield United ikaba yagize ubwoba ku buryo yatangiye kwishakira umuzamu w'ikipe ya Bournemouth Aaron Ramsdale ikaba ishaka kumutanga miliyoni 25 z'amapound afera swift. Ikimakuru The Sun kandi cyatubwira ko Watford yamaze kubwira Liverpool ndetse n'ikipe ya Palace zishaka Ismail Assati ni miliyoni 40 z'amapound. Ikimakuru The Sun kandi kikaba cyagarutse ku ikipe ya West Ham ikaba yamaze gutangariza amakipe yose ari gushaka Declan Rice ari mu ikipe ya Chelsea iri imbere ati mudafite miliyoni 70 ntitugurisha uyu musore. Declan Rice rero ni miliyoni 70. Ikimakuru The Sun kandi kikaba cyagarutse ku ikipe ya Wigan Athletic ikaba igiye kugurwa n'abanyamerika akora reba ibinyamakuru shaha no kwikimana ati Wigan igiye gutabarwa n'abanyamerika no kugurwa n'abanyamerika yaba ari umwaro ngo murebe induru hano ngo ziravuga shayisi. Ikimakuru The Sun cyatubwira ko Jurgen Klopp yitondesheje kuba yakongera gutiza Liam Brewster. Ni umusore muto cyane w'umuhanga wari watijwe mu ikipe ya Swansea City nyuma kwitwara neza cyane muri Swansea. Klopp akavuze ati mwe mwitonze cyane tuzanida tugera ku munsi wa nyuma tutaraprova ati kuko dushobora gutakaza Origi uyu mupeta akaba ari udusimburira Divock Origi. Ikimakuru The Sun kandi cyakatubwira ko Arsenal yamaze gusaba abaganga yuko bagomba kubanza bagapima ivi kuko uyu musore yagize ikibazo cy'amariga makubaza ashobora kumara igihe kirekire cyane muzamu w'ikipe Arsenal niwe ndi kuvuga Bernardino. Arsenal yabwiye abaganga rero ati mwitonde turebe uburyo situation imeze nimuramuka mubona bikomeye twadesida tugashyira kuri list nanone tugashyiraho gushaka umuzamu twagura kugira ngo aze kudufasha. Ikimakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo cyatubwira ko ikipe ya Paris Saint-Germain yageze neza cyane amahoro mu gihugu cya Portugal bakaba bari muri camp yitwa ngo ni Quinta do Lago. Paris Saint-Germain iyi ni akamaramaza none yatari umutoza nawe yaravunitse uramubona hangaha yavunitse icyo bita 5e metataris. Iyi rero yavunikishije Mbappe ariko amakuru meza cyane nuko Mbappe ejo yakoze imyitozo rwose yatangiye gukora kuri ballon nubwo rwose shaka kutazagaragara kuri match ya Atalanta mu gihe kandi Marco Verratti yaravunitse nagazagaragara kuri match ya Atalanta Sesio. Paris Saint-Germain ibivunike kaburikasha n'umutoza igeze muri Champions League no kwikimana. Record mu gihugu cya Portugal ikaba itubwira ko Jorge Jesus akaba yamaze kwemeza yuko bari gushaka Edson Cavani kandi bari hafi yo kumubona rwose bamwifuza cyane mu buryo bukomeye. Ikimakuru kandi Record cyo muri Portugal cyatubwira ko Benfica yatangiye ibiganiro n'umudefenseur wamaze gusezera mu ikipe ya Tottenham Hotspur uri free agent akayitwa Jan Vertonghen n'imyaka 33. Anako kandi mbereka hangaha Madrid uburyo imirimo imeze rwose mu kuvugurura Santiago Bernabeu urabona ukuntu ibintu bimeze hariya abana aho bazashyira rwose urucacu ukuntu batangiye kuhavugurura hari ahantu bazajya bahakura mu gihe hazajya bera ama concert
bazajya bahakuraho hahinduke sima. Niyo mpamvu ubona bari kuhakora hazajya hituruna. Les amis, icyumweru cyiza cyane, Imana ibarinde.